Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe w'Imbonerakure n'ingabo za leta ya Kongo bakomeje gushinjanya ubushotoranyi no guteguzanya kurasana mu gihe intambara ikomeye hagati y'impande zombi ikomeje gututumba. FARDC kuwa kabiri binyuze ku muvugizi wayo Jean Major Sylvain Kenga ashinja ingabo za Imbonerakure kuba zikomeje ubwo bitero ku indiro byayo biri mu Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ati ingabo za Kongo Kinshasa zitanze umugabo ku banyagihugu n'amahanga ku myitwarire y'inyeshyamba yo gushyira imbere intambara ndetse n'ibitero bitandukanye rero ryagabye ku indiro byazo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Kenga mu itangazo yasohoye kandi yavuze ko Imbonerakure ikomeje kwica abasivili batagira kirengera mu Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko abahutu bo muri Kongo. Ibyo yagaragaje nk'ibinyuranyije n'amasezerano y'amahoro ya Washington n'amahame y'ibanze aganisha guhagarika intambara Kongo Kinshasa na Imbonerakure bashyiriweho umukono Doha muri Nyakanga uyu mwaka. FARDC yateguje ko nubwo ikomeje kubahiriza gahunda ya guverinoma ya Kongo mu bijyanye n'inzira z'amahoro za Doha na Washington, ifite uburenganzira bwo gusubiza mu buryo bukuriye ku bushotoranyi bwo aribwo bwose bwari ririya huriro rimenyereye kwica amasezerano n'ibyo riba ryiyemeje. FARDC yateguje ko ishobora gusubiza ibitero Imbonerakure kuyigabaho mu gihe umutwe nawo umaze iminsi utanga impuruza kuko ingabo za leta ya Kongo zikomeje koherezwa mu bice bitandukanye ku bwinshi, ari nako zigaba ibitero mu bice dutuwe n'abaturage benshi. Imbonerakure biciye mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka kwa kabiri yavuze ko bikomeje gukorwa n'ubutegetsi butemeye bwa Kinshasa bigize kwica iby'impande zombi zemerejeho mu rwego rwo gukemura amakimbirane bifitanye mu mahoro. Kanyuka yavuze ko Kinshasa ikomeje kohereza mu bice dutandukanye ingabo ku bwinshi, ubushotoranyi ndetse n'ibitero. Yavuze kandi ko mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo Kinshasa yamaze kohereza abarwanyi b'umutwe wa FDLR, Mayimayi n'Imbonerakure zaturutse Hewabora, Kindu, Kirembe, Bwimbi na Bujumbura. Ni nako ngo bimeze muri Warikare leta ikomeje kohereza ku bwinshi ngo n'intwaro ziremereye zituruka Kisanga n'icyo kimwe n'umujyi wa Beni. Imbonerakure nayo yavuze ko itanzeho umugabo umuryango mpuzamahanga kandi ifite uburenganzira bwo kurinda abaturage b'abasivile ndetse no gukemura ikibazo aho gituruka. Gutera amagambo ku impande zombi kurakurikiye imirwano ikomeye kuva mu cyumweru gishize kubera muri teritwari zitandukanye za Kivu y'Amajyepfo, aho mpera z'icyumweru gishize Imbonerakure yigaruriye uduce dutandukanye. Hanyuma tariki ya 23 Twarama Imbonerakure yateguye igikorwa cyo kwibuka ku nshuro 21 abanyamurenge biciwe mu nkambi ya Gatumba. Ni igikorwa giteganyijwe kubera mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, kikabera amasangano magari y'imihanda hazwi nka Rond-Point BDGR imbere ya Banque Centrale. Ni igikorwa giteganyijwe ko mu masaha nyuma ya saa sita guhera saa 7 z'amanywa kugera saa 11 z'umugoroba, kikaba kiza kwitabirwa n'abaturage batandukanye ndetse n'abayobozi mu nzego z'igisirikare n'iza gisivile zashyizweho na Imbonerakure mu mujyi wa Goma. Biteganyijwe ko umuyobozi wa Imbonerakure Bertrand Bisimwa ari kumwe n'umunyamategeko Maître Moise Nyarugabo baza gutanga ikiganiro kuri uyu munsi wo kwibuka abo batutsi biciwe mu nkambi ya Gatumba mu Burundi. Mu nsanganyamatsiko igira iti duhe icyubahiro abishwe, duharanire kandi turwanya ihakana ry'ubwicanyi bukorerwa abatutsi muri Kongo. Mu myaka 21 irashize barakoze igitero basaba ubutabera ibihugu n'imiryango mpuzamahanga, ariko bavuniye ibiti mu matwi akaba nta n'umwe ushaka kubumva. Abarokotse bavuga neza ko bazi ababiciye neza, dore ko ngo babiciye ari mu interahamwe zavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, aho umutwe wa FNL mu Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo bavuga Igiswahili, Iringara n'Igifaransa. Ikindi kandi ngo nuko agatorwa so FNL na Pasteur Imana bemereye bwabo ko ari bagize muri ubwo bwicanyi kwizuba ko batarafatwa ahubwo bakidegembya. Abanyamurenge bakuretse Burundi butigeze butera intambwe yo guhana babiciye. Kongo bakomokamo nabo bikaba yarabatereranye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryari bafite mu biganza naryo ntacyo rirakora kugeza ubu. Batekereza ko n'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ndetse n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha byari bikwiye kugira icyo bikora. Umutwe w'inyeshyamba FNL zewe na gatorwa wemeye ko ari wica abo bantu bari barahunze intambara zo muri Kongo Kinshasa, ariko usobanura ko bashaka gutera ikigo cya gisirikare kiri hafi aho ngaho. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa mu Burundi, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe n'urubyiruko rw'Imbonerakure rukubutse muri Kongo Kinshasa gufatanya na FARDC kuri Imbonerakure rwavuze ko rwagambaniwe n'ubutegetsi bwa Gitega kuko rwagiye ku rugamba bamira amadolari y'Amerika 500 no kubatunga ariko barayabima. Izi Imbonerakure zavuze ko mbere yo kujya muri Nord Kivu rwahawe imyitozo ya gisirikare iminsi 3, ariko ibyo bamere byose nta na kimwe bahawe. Abaturage ngo batangiye gucya ubwoba ko izi Imbonerakure zarakaye noneho zabamara zigamije kwihemba ibyo leta yazimye. Amakuru ava mu Burundi avuga ko imiryango y'urubyiruko yaremerewe impuzamahanga kuhagirira ibyago umwana wakagwa ku rugamba, ariko ngo icyizere cyaraje amasinde n'abapfushaga abana babo babuzwa gukora ikiriyo ndetse ngo bataragize amahirwe yo kubashyingura. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko kuva mu myaka 5 ishize Imbonerakure zajyaga muri Kongo Kinshasa ziri kumwe n'ingabo z'u Burundi kurwanya imitwe yitwaje intwaro, ariko 2023 zagiye kwifatanya n'FARDC n'abazarenda kurwanya Imbonerakure. Leta ya Gitega ariko yamaganye amakuru ava ko yabaroreje Imbonerakure muri Kongo Kinshasa kurwana, gusa yemera ko yoreje igisirikare binyuze mu masezerano y'ibihugu byagiranye. Abaturage mu Burundi bavuze ko bafite ubwoba ko Imbonerakure zimaze imyaka mu mashyamba ya Kongo zitashye nta kintu kizibeshaho zifite, buziye kugeza ziba ku ngufu ndetse zigahungabanya umutekano w'abaturage zishaka amaramuko. Imbonerakure n'urubyiruko rushamikiye ku ishyaka CNDD riri ku butegetsi rusanzwe ruvuga urugomo ku baturage batavuga neza ubutegetsi. Bamwe mu bategetsi bavuga ko Burundi n'ubwo bwugarijwe n'ubukene, Imbonerakure zishora mu bikorwa bigize ibyaha izahanwa nk'abandi baturage bose. Nasimukiye muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Matsiko igisirikare cy'Ubwongereza cyatangaje ko giye gukora impinduka mu basirikare bacyo bari mu ntara na Nyuki muri Kenya, nyuma y'amakuru avuga ko abasirikare basigaye mu bikorwa bihungabanya abaturage birimo gusambanya abagore b'Abanyakenyakazi ku
gahato. Amaraporo menshi yakozwe ku ngabo za British Army Training Unit Kenya yerekanye ko imyitwarire y'abasirikare b'Ubwongereza iteye inkeke ndetse biteza yegeregere ku ruhando mpuzamahanga. Ubwongereza buvuga ko abasirikare babwo muri Kenya batemerewe kujya mu bikorwa by'ubusambanyi n'abagore baho. Uko byagenda kose ariko byagaragaye ko benshi banatera abandi ntibanabafashe. Umugaba w'ingabo z'Ubwongereza yavuze ko bagiye gukora iperereza umusirikare wese uzagaragarwaho no kwishora mu bikorwa by'ubusambanyi azajya yirukanwa mu ngabo. Ibintu byabaye ubwo mu myaka yashize havuzwe urupfu rw'umunyakenyakazi wishwe n'umusirikare w'Umwongereza mu byavuze ko ari urukundo rushingiye ku busambanyi. Hagati aho Dr Duncan Oburu Ojwang yanze umwanya wo kuba perezida wa komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Kenya yari yahawe na perezida William Ruto avuga ko atabishaka ku mpamvu ze bwite. Nubwo uyu mugabo yanze uyu mwanya ariko byari byanateje sakwe muri Kenya bavuga ko perezida Ruto yishe itegeko nshinga kuko risaba ko iyi komisiyo iteberwa n'abantu b'igitsina kimwe kandi usanzwe ari visi perezida wayo nayo ngo akaba ari umugabo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikira muri Uganda abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditse ko inzego z'umutekano zaramutse ziryamiye amajanja mu karere ka Sembabure muri Uganda mu gikorwa cyo gutora uhagarishya Karere mu rwego rw'akarere. Amakuru avuga ko akarere karangwa imvururu iyo bigeze mu matora akaba ari mpamvu byabaye ngombwa kwiyambazwa abasirikare n'abapolisi yaba ku biro by'itora ndetse no mu mihanda mu mujyi wa Sembabure. Ibinyamakuru byavuze ko umwanya umwe uhanganiwe na Nifakabuya umunyamabanga leta w'Intebe y'ubuzima na General Phineas Katirima. Uyu mwanya wari umaze imyaka 20 ufitwe na Sam Kutesa ba mwana wa perezida Museveni wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ubu udashaka kongera kwiyamamaza. Mu kwezi kwa gatanu umwaka habaye amatora yo gushaka kuhagararira ishyaka muri kano karere ntiyarangira kuko impande zihanganye zararwanye bitabaza abapolisi irabatatanya amatora arasubikwa. Icyo gihe nifashinje umukuru wa polisi mu karere ka Sembabure kumukubita ariko habuze ibimenyetso. General Katirima yaje kwitangaza nk'uwatsinze amatora ariko komisiyo ishinzwe amatora muri NRM irabyanga. Amakuru avuga ko utsinze amatora agahagarariye NRM ku rwego rw'akarere muri Sembabure abafite amahirwe menshi yo kujya mu nteko ishinga amategeko. Muri 2010 nabwo amatora nk'aya yaranzwe n'imvururu ndetse abarimo Theodore Sekikubo barakubiswe abantu benshi barakomereka. Ishyaka NRM ryasabye ko aya mateka yahinduka aya matora ntasubire gusubikwa cyangwa se ngo yongere kurangwa n'imvururu. Hanze mabwire ko leta zunze ubumwe za Amerika zafata ibihano umutwe witwaje intwaro wa Pareku FF Resistance Patriote Congolaise Force de Frappe washinzwe na Sendugu Museveni wahoze mu buyobozi bwa M23 irwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Pareku FF yashinzwe mu kingo kwa 2022 ifite intego yo kwifatanya n'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro mu kurwanya M23. Sendugu yahoze ashinzwe ibirebana na politiki muri M23 kugeza mu kingo kwa 2013 ubwo hagarikwaga k'uwo mwanya kuva 2022 kugeza mu ntangiriro za 2024. Pareku FF yagenzura agace ka Rubuye gakungaye ku mabuye y'agaciro ya Koruta muri teritwari y'Amazimu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru yakuyemo na M23 yagenzura kugeza ubu. Ibiro bya Amerika bishinzwe imari byasobanuye ko mu gihe Pareku FF yagenzuraga Rubaya yayinjirizaga amafaranga menshi ari mu misoro yacaga abacukuzi ikanagira uruhare mu gucukura Koruta mu buryo bw'amagendo. Ibiro byagaragaje ko mu bikorwa byo gucukura Koruta mu buryo bw'amagendo Pareku FF yakoranaga na sosiyete y'ubucuruzi ya CDMC Cooperative des Artisans Nominiers nayo ikagurisha mu y'agaciro muri sosiyete ebyiri z'Abashinwa Easterrise na Star Dragon. Byasobanuye ko hashingiye kuri izi mpamvu imitungo yo muri Pareku FF CDMC Easterrise na Star Dragon yaba iri muri Amerika yafatiriwe mu rwego rwo kubahana. Umunyamabanga wungirije wa Amerika ushinzwe iperereza ku mari no kurwanya iterabwoba John Kiharo yagaragaje ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko bwenyagiza amakimbirane na ruswa ariko ko binabuze igihugu cy'amahirwe yo kugera kuri uyu mutungo kamere. Hari yavuze ati birushinzwe imari ntabwo bizazoyaza gufatira ibyemezo imitwe yitwaje intwaro ibuza Amerika n'inshuti y'amahirwe yo kugera ku mabuye y'agaciro y'ingenzi ku gisirikare cyacu. Amerika iteganya kugira na Kongo amasezerano y'ubufatanye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Umunyamerika Gentry Beach Kwan bya hafi na perezida Trump ashaka gushora imari mu birombe bya Rubaya. Muri Afrika bambwire ko Ubwongereza bwemeye ko bugiye gushyikiriza Zimbabwe ibiri intwari zaharanira ubwigenge bw'iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afrika zishwe n'abakoloni b'Abongereza hafi mu kinyejana cya 19. Muri ibi harimo uwamuya Nihanda Noa Sekuru Kaguvi bayoboye urugamba rw'abaharanira ubwigenge bwa Zimbabwe mu ntambara z'unka Chimurenga ya mbere hagati y'1996 n'1997. Abanyazimbabwe barishwe bacibwa imitwe ijyana mu Bwongereza nk'ikimenyetso cy'intsinzi. Ibiganiro byo gutanga imibiri byatangiye mu myaka 10 ishize. Muri 2015 Robert Mugabe wategekaga Zimbabwe yigeze kunenga Ubwongereza kubwo kubika imitwe y'Abanyazimbabwe mu nzu ndangamateka yabwo agaragaza ko ari urugero rwiza rw'ivangura rishingiye kuri ubugome n'igitugu cy'igihugu cyo mu Burayi cyimitse. Zimbabwe yatangaje ko inzu ndangamurage z'Ubwongereza yemeye kohereza imibiri y'intwari yazo ndetse ko bizakorwa vuba. Imibiri y'abantu 11 ibitswe mu nzu ndangamurage i Londres mu gihe abantu babiri iri muri laboratoire ya kaminuza ya Cambridge bivuga ko ari indi bitswe mu Busuwisi. Umunyabanga wo mu Minisiteri y'Umutekano n'Umurage muri Zimbabwe Rafael Faranisi yavuze ati twatangiye icyiciro cya mbere cy'iki gikorwa twizeye ko bizakorwa mu gihe kitarambiranye. Faranisi yagaragaje ko ubu bari guteganya kubaka inzu zabugenewe zifashishwa mu kubika iyi mibiri. Mu makuru mpuzamahanga mubwire ko Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko guverinoma y'Ukraine iri gutegura igitero gikomeye kigamije kudubya inama ikomeye izahuza perezida w'Uburusiya Vladimir Putin
n'uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. N'inama izaba yibanda cyane ku ntambara Uburusiya bumaze imyaka muri Ukraine izabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Alaska mu mujyi wa Anchorage nk'uko byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Amerika White House. Ibyo biganiro biteganyijwe tariki ya 15 Kanama. Byitezweho byinshi ku iherezo ry'intambara y'Uburusiya na Ukraine no kuzana umubano w'icyo gihugu na Amerika wajemo agatotsi. Uburusiya ariko kuwa kabiri bwatangaje ko Ukraine iri mu mugambi wo gutegura igitero mu mujyi wa Kharkov bakakigega ku ngabo zabwo kugira ngo babusiga icyasha ku ruhando mpuzamahanga. Iyo minisiteri yatangaje ko abanyamakuru batandukanye bamaze koherezwa muri Kharkov bitekerezwa ko ibitero bishobora kugabwa kugira ngo bakore inkuru zishingiye ku iyicwa ry'abasivili bishinjwa Uburusiya. Itariki ya 2 Mata mu myaka 3 perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashinje ingabo z'Uburusiya kugira uruhare mu kwica abasivili mu mujyi wa Bucha, ariko Uburusiya bwabitewe utwatsi buvuga ko ari ibinyoma byahimbwe bigamije kudobya ibiganiro by'amahoro byari bikomeje icyo gihe biri kubera Istanbul. Uburusiya bwashimangiye ko yari amakuru yizewe yabonye binyuze mu nzira zitandukanye, buhamya ko ari gutegurwa ibitero bikomeye bishobora kwifashishwamo na drones. Mu minsi ibanziriza inama yo kuwa gatanu, ingabo za Ukraine ziteganyijwe igitero cyateguye hakoreshejwe indege zifite abapiloti cyangwa se drones mu gace kamwe k'umujyi gafite abaturage benshi cyangwa se ku bitaro, aho biteganyijwe ko hazabaho igihombo gikomeye ku baturage basanzwe. Abanyamakuru b'Abanyaburayi bagiye mu gace biteganyijwe ko bahita bafata amafoto n'amashusho by'iki gikorwa. Ibyo ariko ngo bigamije kugaragaza ko ari Uburusiya buri kubikora, ndetse bwagaragaje ko ibitero nk'ibyo bishobora no kuba mu bindi bice bugenzura. Ni amakuru yagiye hanze nyuma ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov aganira n'umunyamabanga wa Leta y'Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ku nama igiye guhuza abakuru b'ibihugu byombi. Amerika igaragaza ko nyuma y'ibiganiro bizahuza impande zombi, Perezida Donald Trump nawe ashobora kuzasura Uburusiya. Dore nk'ubu umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Caroline Leavitt yatangaje ko Donald Trump ashobora kugira uruzinduko mu Burusiya mu gihe kiri imbere. Ibi bitangajwe nyuma y'uko bimenyekanye ko tariki ya 15 Kanama Trump na Putin bazahura muri Leta ya Alaska baganire ku ntambara yo muri Ukraine ku bana b'ibihugu byombi. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Leavitt yavuze ati birashoboka ko Trump ashobora kugira uruzinduko mu Burusiya mu gihe kiri imbere. Umujyanama mu biro bya Perezida w'Uburusiya Yuri Shakov aherutse gutangaza ko mu gihe Putin na Trump bari muri Alaska hashobora kuba ibindi biganiro byazabera mu Burusiya. Perezida wa Amerika yaheruka gusura Uburusiya yagiye 2013, akaba ari Barack Obama ubwo ari yitabiriye inama y'ibihugu biri mu ijoro rya G20 yabereye mu mujyi wa St Petersburg. Hagati ariko kandi Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko Ukraine izanga icyifuzo icyo cyose cy'Uburusiya cy'uko ihara akarere ka Donbass nk'ingurane yo kugira ngo babeho agahenge, aburira ko bishobora gukoreshwa nk'ishingiro yo kugaba ibitero mu gihe kiri imbere. Zelensky yavuze mbere y'inama hagati ya Perezida wa Amerika Donald Trump na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin izabera muri Leta ya Alaska muri Amerika kuwa gatanu. Trump yavuze ko amasezerano y'amahoro ayo yose yabamo guhererekanya kumwe na kumwe k'uturere, ndetse byemeza ko kimwe mu bintu Putin asaba ari uko Ukraine ihari bice ikigenzura by'akarere ka Donbass muri burasirazuba bw'icyo gihugu. Hagati y'ingabo z'Uburusiya zakomeje igitero cyazo kuri iyi mpeshyi zitsinsura bitunguranye zerekeza hafi y'umujyi wa Doropiriya wo mu burasirazuba, ndetse no mu gihe gito zitera intambwe y'ibirometero 10. Zelensky yemeye ko iyo ntambwe yatumye Uburusiya bufata uduce twinshi, ariko kuvuga ngo Ukraine izasenya imitwe y'ingabo yagize uruhare muri icyo gitero. Mu gupfobya iyo ntambwe, Uburusiya yongeyeho ko bisobanutse kuri bo ko igitero cy'Uburusiya ari ugushyiraho umwanya runaka w'amakuru mbere yuko Putin ahura na Trump wo kuvuga ko Uburusiya burimo gutera intambwe mu gihe Ukraine irimo gutakaza. Nta makuru Leta yatangaje ibyo Vladimir Putin ashobora gusaba ubwo azaba yahuye na Donald Trump kuwa gatanu mu mujyi wa Anchorage muri Alaska. Akarere ka Donbass kagizwe n'uturere two mu burasirazuba bwa Luhansk ndetse na Donetsk kigaruye igice n'Uburusiya guhera muri 2014. Uburusiya kuri ubugenzura Luhansk hafi ya yose ndetse na hafi 70% by'akarere ka Donetsk, ariko ubwo yaganiraga n'abanyamakuru kuwa kabiri, Zelensky yashimangiye ko Ukraine izanga icyifuzo icyo ari cyo cyose cyo kuva muri Donbass. Ati niba tuvuye muri Donbass uyu munsi, ibirindiro byacu, ubutaka bwacu, ibice by'igihe hejuru tugenzura, rwose tuba dufunga ibirindiro bikomeye byo gutuma Uburusiya bategura igitero. Mbere Zelensky yashimangiye ko Ukraine itazaha impano y'ubutaka uwigarurira ubutaka bwayo, akomoza ku itegeko nshinga ry'icyo gihugu risaba ko abakabona mpaka kabaho impinduka yose ku butaka bw'icyo gihugu. Mu ijambo asanzwe yiza ku gihugu buri joro yavuze kuwa kabiri, Zelensky yanavuze ko Uburusiya burimo gutegura ibitero bishya mu bice bitatu byo ku rugamba mu duce twa Zaporizhzhia, Pokrovsk ndetse na Novopavlov. Mu cyumweru gishize Trump yavuze ko azaba guhererekanya kumwe na kumwe k'uturere ku bw'ineza ya bombi. Uburusiya na Ukraine biteza guhangayika muri Ukraine n'iburayi ko Uburusiya bushobora kwemererwa guca imbibi za Ukraine bundi bushya ku ngufu. Kuri ubu Uburusiya bugenzura hafi 20% by'ubutaka bwa Ukraine. Kwa kabiri bya Perezida wa Amerika byavuze ko ibiganiro bya Alaska ari umwitozo wo gutega amatwi wa Trump, ndetse byongeyeho ko kuba we na Putin bazicarana hamwe mu cyumba kimwe bizaba Perezida wa Amerika ikimenyetso cyiza cy'uburyo bwo kurangiza iyi ntambara. Uburusiya bwagabye igitero gisesuye kuri Ukraine muri Gashyantare 2022. Reka nsoze mubwira ko ari umudamu wa mbere cyangwa se first lady wa Korea y'Epfo Kim Keon-hee yabaye uwa mbere mu mateka y'igihugu watawe muri yombi akurikiranweho ibyaha. Mu byaha uyu mugore wa perezida uherutse kweguzwa Yoon Suk Yeol ariko harimo uburiganya mu bijyanye n'isoko ry'imigabane, ruswa no gukoresha ikirere cyo mu nyungu ze bwite. Ibirego bihanishwa igifungo cy'imyaka. Umushinjacyaha wihariye uyoboye iperereza avuga ko uyu mugore imyaka 52 ihakanye ibyo aregwa. Mu cyumweru gishize kimwe maze amasaha menshi ahatwa ibibazo, birangira abashinjacyaha basaba icyemezo cyo kumuta muri yombi. Ageze ku ishinjacyaha Kim yagize ati nasaba imbabazi mbikuye ku mutima kuba narateje ibibazo nubwo ndi umuntu udafite akamaro. Kimwe mu birego Kim ashinjwa cyaturutse ku byabaye 2022
ubwo yitabiriye inama ya NATO hamwe n'umugabo yambaye umukufi w'agaciro ka Van Cleef bivuga ko ufite agaciro k'ibihumbi 300 by'amadolari. Bivuga ko uyu mukufi utigeze ubarurwa mu mutungo w'umuryango wa perezida nk'uko amategeko abiteganya. Kim yavuze ko uwo mukufi mwiza cyane ari fake yaguzwe mu myaka 20 ishize muri Hong Kong, ariko ubushinjacyaha buza gusanga mu by'ukuri ari original. Naho Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yakanye yivuye inyuma y'ibirego igihugu gikomeje gushinjwa byo gukora jenoside muri Gaza. Yemeza ko kiba gifite gahunda byari gukorwa mu masaha make cyane kikaba cyarimbuye abaturage bose ba Gaza. Yabigarutse mu kiganiro uretse kugira n'amakuru yerekana ko guverinoma yitigeze igamira gukora jenoside muri Gaza cyangwa se kwicisha inzira abaturage bayo, nguko iyo biza ko bimeze gutyo bitari kwitwara igihe kinini. Yagarutse ku bijyanye no gushaka kwicisha abaturage bo muri Gaza inzara bikomeje gukorwa n'imiryango mpuzamahanga, ivuze ko atari cyo bari bagambiriye. Ati we twashaka gutuma babura ibyo kurya niba ariyo politiki yacu. Abaturage ba Gaza bagera kuri 2 ntibari ko bakiri uyu munsi nyuma y'amezi 20. Niba uko twarashaka gukora jenoside byari gufata umugoroba umwe gusa. Bivuga ko muri Werurwe na Gicurasi uyu mwaka Israel yashyizeho amananiza agamije kutemera ibinyabiziga bitwaye ibiribwa n'ibindi bikorwa by'ubutabazi n'ubufasha kwinjira muri Gaza. Nubwo Netanyahu yagaragaje ko ibyo byakemuwe, Loni gutangaza ko ibyo bikorwa bigikumirwa cyangwa se imodoka zitwaye ibiribwa zikamazwa igihe kinini mu nzira, izindi zikanyuzwa mu nzira zigoye cyane. Imbere ya Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza yerekana ko abantu barenga 200 barimo abantu 98 bamaze gupfa kubera inzara. Muri Gicurasi uyu mwaka abantu 470 bari bagaragajwe n'ishyamwe ryita ku kwihaza mu biribwa Integrated Food Security Phase Clarification, bari mu kaga kugura n'inzara ikomeye. Intambara y'Israel n'umutwe wa Hamas muri Gaza igiye kumara imyaka 2 itangiye, kuko hatangijwe biturutse ku gitero umutwe wa Hamas wagabye kuri Israel mu ijoro ku itariki 7 Ukwakira 2023.